Puilan Lamsokgo Khapangni tei mare Kiching songno hainai ani channel lo hingke bai song norok ni bagai lifestyle video ketal hai tui phayuka bo hingke tai kebuya belai no khasuksa beribo mare kheno naithok tei baksa ni keto class rok sung tongbai khena hingke bo hingke tai kebuya sini Miss Analisha Debbarma tai norok bono jotto no sini baina bo sini dara manik bai music video bo kaisa nongkhorjak tongo bini ke bini ajaga bo first time bini music video tai bini acting rok bo belai kheno perfect ke khaikya tai look rok bono hamjakma mungka hingke abono bai song fadi sung dini saimanlani bini lifestyle no teine faini ke bai song sung tinia video ni trop silanya bini education qualification tai bini family member khorok busuk tong tai bini village tai bini behave da tong kare pading sini video sengmandigi thangla sinai fighting ke bai song pulian no silanya bini real name plus te bini nickname tamo sini Miss Analisha ne bini real name ke Analisha Debbarma ge bini nickname ge bono jotto na hamjagi te lobi ringmani hingke ona nei ringo fighting ke bai song tabu next silanya bini village heke ba bini para sini Miss Analisha ne bini para heke ba bini village hingke Bisramganj Sipahijola district fighting ke bai song tabu next silanya bini date of birth heke bini age present tabu busakng tong bini date of birth hingke 20 तारिख 4 मास 2004 ge bini tabu present tongo 19 plus faini ke bai sung tabu next silaionai bini education qualification heke bini rungsrungmarok busuk jora sini Miss Analisha bo 12 complete khaikya Bijoy Kumar Girls Higher Secondary School bo ajaga 12 complete khaine bo tabu college of poritongo first year batch tai pharmacist no teibo khaitongo bini college ni mung ke Dehradun Maya Group of Pharmacies fighting ke bai song tabu next lanya bini family member khorok busuk tong bini family member tongo bini ama tai bini babu tai bini khoroksa bai tongo gesini Miss Analisha Debbarma tai bini nana tai bini dadu khoroksa tongo tai borong ni religion ke Hindu dharma fighting ke bai song next silanya bini height plus te bini weight busuk bini height hingke 5.1 inch te bini weight hingke 45 kg fighting ke bai song tabuk next silanya sini Miss Analisha ni bini dreams plus te bini hobbies rok tamo bini dreams hingke bo doctor te pharmacist rok khainani musungjago hingke te bini hobbies hingke acting dance te photoshoot rok belaino sok tongo fighting ke bai song tabu next silanya bini favorite fast food rok tamo bini favorite fast food hingke bo momo chamin te pani puri rok belai kheno thokjago hingke bini fast food bade te bini extra ekdom favorite tongmani hingke chocolate bo belai kheno thokjago te ang bini friend rok no koina musungo ang bo bai je fruit rok malangye thango norok dairy milk heke KitKat heke man chocolate दाम नि तलां थानी खतर 100-200 तेगा दामनि वो बेलानो इम्प्रेस नाय तामले बिनि एकदम फेवरेट हनके चॉकलेट फूड फाइटिंग के संगदाब लास्ट सिलानि सिनि मिस अनालिशा देबरमा नि बिनि बिएब दा तोंग करे गानि बियर सगो वाना जक तोंग माखना बिनि बिएर तोंग न करे ते बिनि क्लास सगो वाना जक तोंग खना बखा उद्रु मुद्रु खलानि ते तोंग न जानि ते करिनो जानि हनै गत्ता वाना दिनरक बिनि बिएब ताबुबो करे खो जे इम्प्रेस खाइमानाय बिनि नंगनाय आबो साबो इम्प्रेस खाइमानाय नरमनि थानिसि तांकि इम्प्रेस खाइनाय गिसिनि मिस अनालिशा देबरमा ताबुबो सिंगल न तंगै तंखो तामले बिनि ड्रीम न पुरा खाइबिया साक बकेबनो लगिसं संग्या हनायनि बो ताबुबो हार्डवर्क खाइनाय बो फार्मासिस्ट खाइतंगो तारपरेও जे इम्प्रेस खाइमानाय बिनि न लगिसं नायबो गे आसनो सिनि दिननि लाइफस्टाइल भिडियो hingke bai song mo hingke sini second lifestyle video sini Miss Analisha Debbarma ni hingke nong thani ani kaisa request tongnai norok o video no sajake please like kaisa ready tai bini fan ngi tongkha video no subscribe khai ready tai like ready tai bell icon no sini nyadi busakng jate video norok thani datino soginya ni baginai hingke omsuk jorono sini video next video malai finai sing kata lifestyle no teinai hingke jotono kaham tongwai di tiprasa Paiphulaya jotono hambai kulumka